hampi ngikwatile khona manje sitshela ukuthi ushonelwe singena buthini ukuthi ushonelwe umuntu omdala abomama bayakhala bathi udla imali yabo wathi wena ushonelwe indoda wayisebenzisa kodwa sebabona imoto ezithu. You took the money angithi wathi wena ujongoba ushonelwe sathi thina imake manje sekunedabuli kuneyimoto eziwu2 imali no Musa imasasa I'm gonna deal with her iphike imali eyethu uJune kwakunini you were supposed wait sasa let me deal kakhulu la sicela incwadi sicheke ukuthi kumele usibhadalise nangumkhulu uyashona ngavele ngasangana incwadi zahlangana zahlangana bathi baba mntana gogo iphuku umuntu omdala uyabona ukuthi ngiyagula ngiphatha iBP na ushukela. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascop Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiepascop.co.za. So guys, today King Oloseki Mam Velase, Libo Meba Baba Stockfella Sebedisa. Yeah, Libo Meba Stockfella Sebedisa no. So kita fa Mam Velase Libo Meba Stockfella Sebedisa no sebaka so ba bua wa ba ngoletse. Motho molo ke kopa tse di viewers Mam Velase ka jeno wa o re ngoletse Mam Velase entle ke kiskeleme re mo file chance motho molo ha o Mam Velase we Mam Velase o kwa ka ka lebitso ma nna ke madi ke di bone yes so nna le sisi le Gloria re dula retsa stockfel so we made it like really ra mutlela bohloko re dlala stockfel ke kwatile so fine abe are o sebedise tšhelete ya rona hore nana le lifu shapo he esbatho re na le pelo tsentle ra mutlela bohloko akere ra re ho yena okay e sebedise ngwaneso akere jwale ha re le bomme ba stockfel kana go ngwe re tshwantse re bontshane re tshwarane wa nkutla hore ke reng ke kwatile hampi ke kwatile jole he ra itsang ra mofa hore a sebedise tšhelete yana how ya fita ntse re patala kere jole yena ha sa re nahana ebile o rekile dikoloi tse pedi ke bontja ba eng a le mokana mosadi molo mokana re na le bana tshwantse bana ba sekolong hela re batla tšhelete ya rona batho ba baholo Mam Velase nkile tšhelete lona neng like ntse re patala from January until December, then December santse re fe di 12,000 kaofela yeah so manje sikhathele kunini siloko sibhizi sifaka imali siloko siyafaka ama-1,000 each and every month ama-1,000 cabanga Every month. khona manje sitshela ukuthi ushonelwe singena buthini ukuthi ushonelwe thina what about imali zethu nemindeni yethu nathi sinedingo mele sizenze emakhaya sicela ukuthi sisondele kulowo mama loyo asichazisele kahle kahle ukuthi sikenzakalani so mutho muhulu kuMam Velase ke ayithindi buze ke imali beyihlala kuyi ihlala kuyi imali thiya nencwadi abhale sibeke yonke into kuye nemali akhipha incwadi akhuphe yonke into let's go team mamela Klo emampili mamela Klo anthebuka kere Gloria mamela mtsadi ha anthebuka atsufetsa le mkana o rekile koloi tse pedi mami ba batla go kana o rekile dikoloi hayi ha ona bothata mutho muhulu wa incha ewani bona khala ka ke second hand and the second hand ele register scrap yard lisa second hand ko scrap yard Mara ningamlwisi bantu abadala masifika lapha angithi ningamlwisi sokhuluma naye Isembu yazi amafamilies ayafika mele sithenga igroza kube mnandi nasinjoy imali zethu nathi sinabantwana sizele so nithi yena uthenga imoto ezithu manje zikhona zikhona lapha eJardini ngashuta sheba nayidobu stock usa-akha shukuthi usa-akha lo mama lo akha ngani ngemali zethu ngaphela ngeka ke amanzi yena ulale January until December hayi imali engaka batho ba baholo or else nje angazi simbophise right dilisa lise re yang ka bansindilo fokuye koloi ki ke yona koloi koloi ele ka ke van
Scrap nanti We're not fighting with her. It's just that we're angry. We're angry. So ngizomgokotela mina Klo. Ngizomgokotela. Siyamcela with due respect. Okay, ke malemang o mkokotela. Okay. Hare. Okay, motho. Ema pele re ke kokote mama ba ntla tloa lobile o kokota bohloko re ke se so. Eish. Yeah, good. Koko. Akavule. Jiska ga sang motho mo, please. Akavule. Ngengane. Sanibona Le teng le kae? ngiyaphila sisi. My sis re kopa mam Velas please. Motho mo le kunjani? Besicela ukuma nawe le muntu omdala la sikhulume umuntu omdala. Size nene. Batho ba baholo ho. Eish. Sangikhona. Unkosi yami wemntanami ngizila kanjani hawu. Umantombazana wami. Mantombazana kagogo. Ke kopa le ska ga sang hanyane batho ba baholo a utlo re litlile kang hobane ha se le bua so ho ka se sebetse. Motho moholo wa ba tseba bo mama ba. Ngiyabazi inkosi yami. Bayazelaphi inkosi yami? Ungangidlala nabi stockfela. Mama ke kopa le atumeleng batho ba baholo re sketsa maiki ya ka ke batla gore e tsamaye hantle kopa le Sasithelelana nje abantu abami imali stockfela. Wayenzakala ini ngemali stockfela? Imali yestockfela abantwana bami inyazazi ingxaki mangabe uyisalukazi sowafelwa nayo indoda mangabe uthi uyayibamba imali iphuma ezandleni wenze lokhu wenze lokhu So umuntu omdala abo mama bayakhala bathi udla imali yabo wathi wena ushonelwe indoda wayisebenzisa kodwa sebabona imoto ezithu uzithenge ngani umuntu omdala Ne double story. abami Cela incwadi ubheke ukuthi nencwadi Gloria Mama Sasa Ima. Ithingidile nalo mama lo. Lalela ke salukwazi. Angithi. Sikuxolela ngithi Ima ithi ngimtshela ama facts. Angithi sixolelile. Wathi bo une funeral. Sharp esithina singabafazi. Basekasi sakuzwela angithi sizaliso ungathi singabafazi si correcta Ima sakuzwela angithi you took the money angithi wathi wena ujongo ushonelwe sathi thina salukwazi asinayo inkinga ngikwatile ngathi mina Ima ke manje sekunedabuli kuneyimoto ezu2 imali no Musa Ima sasa I'm gonna deal with her usakubekezela angithi yebo isingisi vele isingisi into ekhona we appreciated everything sakenzela umusa but manje you took us for a ride isilungu ke leso iphi ke imali eyethu uJune kwakunini you were supposed wait sasa let me deal kakhulu la sicela you are sicheck ukuthi kumele usibhadale Okay, batho ba baholo motho moholo re kopa bona buka re kopa sika tu bona incwadi ibhuku lalahlaka mntanami motho moholo le ka sa mkholo batho ba baholo mntamdala gogo ibhuku ikuphi umuntu omdala uyabona ukuthi ngiyagula ngiphatha iBP na ushukela uyangikhuphulana wentombazana ngikhuphulana ushukela ikuphi incwadi ikuphi ibhuku incwadi mntanami mhlaba manini ngitshela ukuthi incwadi kuphi manini ngitshela ukuthi incwadi kuphi mhlakushana umkhulu mhlamshana ngiyangisaka bayeka gogo kudla kushona umkhulu kwenzeni ngizomushaya mina asiyangizophathi okay batho ba baholo ho sentsele rata ene litse le batla motho moholo a explain le ho tsala eng ema pele ire ke mo botseng yobane seletse le tlo mkham incwadi ikuphi incwadi mamela ke mntanami uyazi mangabe ukuthana nangumkhulu uyashona ngavele ngasangana incwadi zahlangana ngawela ematrustini mntanami angazi kwenzeka silahlekile ke mntanami ngenze njani ngithathe phi ke wakhe ngani yebo akhe ngani umuntu alright mntanami uthi ngikutshele ngitshela ukuthi ngakhe ngani i-double story le kwaphuma imali zakamkhulu zasemsebenzini sakuphi mosila sitshela ukuthi
usibhatale nakho sesibona ama double story imoto zona imacala uyibona usile ke uMamvelasi okay mama angithi manje size nabantu manje so imoto le iphuma phi imoto lezi imoto zikamkhulu esaphila mntanami zazingahlali la ekhaya Kiri ke so kiri koloi tsamkhulu imoto zikamkhulu khulu sithenge nini umkhulu kade ayithenge sasebenza mntanami umkhulu emangipili ngoba nayi double story ayikaqhubeka kusho ukuthi nematerial ayikho manje phelile imali yethu itshile gogo Magriza unedouble ne le imoto lezi eziyithuba ezingekho la so manje usaakha sokuthi wena you took iadvantage yothando lwethu esithe wena because you had a funeral sathi sebenzisa imali so manje you taking us for a ride kuthi manje siyakuthanda wena manje uso ukhohliwe wenza idouble so wena muthomulu unoplan obabhatala jwang since monna ayenze mina abantu abami into kade ngiyicabanga ngani ngiyabo imali yenu ngiyidlile bank mamelani phela bengicabanga ukuthi ngiye bank ngiyoloan abantwana bami ngizokhona ukunibhadala imali yenu yokusiza ke lokho magogo kuyokusiza ngayidlulisa umanzi ungasibhadalanga angazenza ngale dala asazi mhlawumbe uzothola umuntu omdala asenzeni deal so i3 lalela asenzeni deal fanele nje uba kuze abantu bebomthetho abantu abakwazi ukuthi basincede sizohamba nomagogo siye ebank ayenze affidavit emroka angithi la ayenze affidavit sisayine sonke ukuthi uzosinika malini and then otherwise sizoza imasasa otherwise sizothatha imoto sizophula yebo no mama mele uyenze whatsoever bari kiri petition or ke wrong I petition man the affidavit uzwa ngithi petition yini petition ithatha emapini mothomolo tshwantse uyenze affidavit ngiyawuphula make sure watsho ukuthi bafa ing and stuff uyenza abantwana bami no yana amampiling mama re tlo tswang lena mama lo etsa affidavit u make sure ukuthi ngiyababhadala abantwana imali yabo ngizonibhadala abantwana bami ngayidli imali yenu vele emampiling ke mothomolo nkangithotsawo guys la bona re ritlile mona ya mporoma kubi mama o jile tšhelete ya batho so o ne o ratsa maga etsa affidavit nje dumelang wa sebakeng yena tšhelete ya batho tlo ipatala ene fa se ba patala o tla ba fa eng le eng wa bona o go kgone gore ntho e be le proof le bopaki ba go vele o dumetse guys ke a le rata kaofela ke tshepa ga le situation ye so se ka le balelong email ela ke a le ratane le following le subscribing ebile le sharing di-video tsa rona e re ke tsamayeng le mama lo etsa di-affidavit bane bo mama ba ba ka mo lematsa ke a tshaba isolution yethu sizomkhipha ugogo asekele nabantu abadala ukuthi kube yibo abaphatha imali thina mina next time hunale bulang konje king i-business account something like that batho ba baholo ke kopa le buleng ntho e jwalo bathong ha le kena tsamang le lo register re tla le thusa le le ka itla re tla le thusa hona bothata re tla le bontsha business account le tse king lebitso la society la ngola tshebedisano each and every time tšhelete e ya mole ene la tshong gore le tlo eng after nako e kana emapeli jwale he a ke re tshwantse ima tlo a ke re jwano re tshwantse re tsebe exactly hore business account e sebetsa jwang re register mang ho register eng ba batla eng so ya business hona le ya bo di stockfela ba tlo like la yetsa ke di stockfela and stuff mothomolo bo di stockfela la tshong gore le ona le wa bona ke tšhelete ke man ke di lebetse di ngata but re tla make sure re tla gogolanga ke o tle ho rona le re thuse jwale ka re le bitsitse yes tsa batho ra lebona re le etsa ntho tse bohloko ditšhelete ke dala lo thina besithi umuntu omdala kanti ngoba umdala emalini bantu abadala kunamuntu omdala angiziyazi ukuthi bona bathanda izinto bathola imali yabo nangapha save akuyona motho omulo ona ngwana tšhelete ke sera sa motho badula ba dinka ditšhelete badula ba re qola ba nka ditšhelete so it's fine stokfele sethu ngiyabonga sisi wami re na le advice a ke re ba bitsitse so ha re ba bitsitse tlo sasa wait sasa tlo we have to have a solution a ke re ya whatever tell their stockfile so jwale ka ha balimo
banghadi ba rona ba tlo re thusa hore re tsebe hore tjhelete stokvel re save jwang and then ho ska hlola ho bana le mathata. Right, who tlo kitse di-business account le lava se 1 second the savings account kanti batho ba baholo e nice a ke re hona jwale ha re tswa mo savings account ke mo le saving high business account bana le na business whatever ntjamme a ke ra re tswa mo re tsamaya le yena nkgono re ya ko moroka ro etsa affidavit after mo re tlo tseba hore ha re kenya tšhelete re etse jwang ebile ke yona a ska ya di-savings la e hloka le saving mo yona kopa le tloleng mama le ska ke motho sorry Ningamlwisi. and ke motho moholo guys lena happy bis Manje sifuna ukuthi nihambe nimlwisa la ugogo. ke kopa le ska molwantsha Singamlwisi. asimlwisi affidavit ke yona e batlahalang ro etsa yes So mfana emotweni. Yeah, put her in the car. yeah mo keneng go quantum yo Mr Jones please